Beraz, mugimendu sozial desberdinetako hirukide ditugu. Nere eskubitik hasita, Kristina Rueda dugu hemen, bera gizarte langilea da eta berdintasun teknikaria. Aldarte, LGTBI elkarteko ordezkari gisa datorkigu, eta hain zuzen elkarte horren barruan hezkuntza proiektuen ardura eramaten du aurrera. Eta horretaz guztiaz gainera, Bilgune feministako kidea da, eta beraz zarauztarra izanik, LGTBiko zarauzko bertako sareko kidea ere bada. Beraz, berak hitz egingo digu leku horretatik, ez da bere esperientziaren berri. Erdian, Koni Karrantza Castro dugu, Koni ezitzaile herrikoi feminista da. Irakurriko dizuet, esango dizuet erderaz, berari ekin nahi diodalako baita ere, keinu hau, ez da, educadora popular feminista, yo creo que es muy conocida en Euskal Herria. Yo he tenido el placer de conocerla ahora, pero he oído muchas veces su nombre en boca de diferentes feministas. Es licenciada en Sociología, máster en Relaciones de Género, gran experiencia en trabajo de dinamización de grupos de mujeres migradas y en escuelas de empoderamiento. Y participa activamente en la Asociación de Mujeres del Mundo y el colectivo feminista Garaipen. Entonces nos hablará desde ese lugar. Eta hirugarrena, Nahia Torrealdai dugu, Bilgune feministako kidea eta Bilgune feministaren izenean. Edo ordezkari gisa dator. Eta bertatik hitz egingo digu, Bilguneak hausnarketa eta praktika kolektiboak intersekzionalitateari lotuta, urte batzu badirelako martxan jarri dituela eta horretan lantzen da bilena. Gazte mugimenduan militatzen hasitakoa dugu, ikusten duzuen ez gaztea da, baina dagoeneko ibilbide bat egina du. Orain dela 5 urte, mugimendu feministan sartua, eta Bilgune feministako kide izateaz gainera, emakumeen mundu martxako kide ere bada. Orain eskatuko dizuet, Nahia zu hasita, 8-10 minututan pixka bat, mugimendu sozialak, intersekzionalaren aplikazioa, zeure tokitik, zer duzun guri esateko? Eskerrik asko Lorea, aurkezpen horregaitzik. Eta hasi gureko neban bebai kokatzen, esango dodan guztize bai badala, azken finien Bilguneko kide ezberdinen, aportazioa, hausnarketa, desadostasun eta guzti horretatik ataratakoa eta eraikitzen dabilen zerbait dela. Guk intersekzionalitatean, inguruen edo elkargurutzeaz, egize da behar teoriko batetik baino, praktikan subjektu feministaren artikulazioa eta aniztasunaren kudeak eta horren bierri zen batetik sortu dugula. Hau da, guretzako izan da egunerokotasunien praktikan jaso dugu zen interpelazio edo bizi izen dugu zen minen araberako teoria bat edo praktikara erungo dugun teoria bat. Orduen, guk intersekzionalitatea bailotzen dugu identitateen teoria konplexuagaz. Hau da, dekoguzen sistema opresibo ezberdinek gure gorputzetan zelan gorpuzten eta zelan gurutzatzen diren argira ekartze bierri izan horreke eruten dozku teoria honetara, ze guk ulertzen dugu gure gorputz eta lurraldiek zapalkuntzaz erabat gurutzatute dauzela, baina ez garela zapalduak bakarrik, eta zapaltzaile bezala dekoguzen privilegio eta kontraesanez arduratik jardun biher dugula. Eta ardura horretatik kokatzeote garrantzitsu moduen, ze bai uste dut azkenien mondira tendentzi batzuk, igual erruduntasunetik bizetie privilegio batzuk, eta pausu bat aurrera mon biher dugule, eta kudeak eta horretan, privilegioen gure hausnarketa horretan, ardura bat hartun, eta gure buruek berrikusi hortatik, ezta? Subjektu feministaz ari ganenien guk ulertzen dugu identitatie modu individual eta kolektibo
baten moduen. Azkenien identitatea kolektibo baten dauzen bizipen, esperientzia edo sentimentu subjektibo batzuk dire eta guk gutasun hori mantentzio bai ikusten dugu garrantzitsue. Azken finean zapalkuntza horrek eta privilegioak, hitzik lehen esan dugu privilegioen teoriaz berbaen mierda gule, bai argi ikusten dugu ez direla estankoak, ez da, azken finean gure gorputzetan aragitzen dire, bizitzen doguz asamblada ezberdinetan, horre justo hitzin interbentzioan Bilguneko bikiden zitak agertu dire, eta zita horretan ikusten da zelan Bilguneko kideok bai, batez mundu martxako esperientziatik zebelan privilegio horrek gure azaletan bizi izen dugu zen, ezta? Eta kokatzeot azken finean, geur zelan nik eukioten privilegioa goizetik hemen egoteko, eta koni justo lanetik dator, ezta? Eta zelan emoten dien privilegio zapalkuntza horrek, azkenien praktikoa hemen bizi dugu. Bebai kokatzie, guretzako oso garrantzitsu dela, zapalkuntza eta privilegio honek desorosoak direla, minek sortzen dabela, eta azkenien bizigara sistema basati baten, zaurizek eta minek sortzen dozkusenak, eta Bilgune feministan, zauri eta min ezberdin honen osatzea kolektiboa izetie, lehen mailako arazo politiko bat ikusten dugu, eta hori bebai ekartzie eta intersekzionalitatean teorian ere kokatzie, bai ikusten dugu garrantzitsu. Bai egin gure neike nabardura bat, seguretzako intersekzionalitatea, identidadean izkoitzak eta teoria guztionek baliagarri eitzen jakuz era bat, esan doda moduen gure kokalekue, gure privilegioa, zapalkuntza horren elkarlana, zelan sistema honetan euren jardun eitzen daben, bai ikusten dugu, azken finien gure teoria edo intersekzionalitatean praktika guzti hau, bebai barne biltzen dugule, azken finien sistema honen ikuskera analitiko batetik, hau da, intersekzionalitatea oso baliagarria da gure kokalekuak ikusteko, bai azken finien privilegio horrek eta badez zapalkuntza honek sistema honetan nola jokatzen daben ikusteko, azkenien bai kokatzen dugu, adibidez, reprodukzio sozialaren teoria baten edo marxista feministak egin daben ekarpen guzti horretan sistema honen analisi material eta simboliko bat egiteko. Eta nik uste importantie dela teoria bi honek uztartzie benetan, gure kasuan mugimendu feministan, baina herri honetan benetako aurrera pausuek emoteko. Orduen, gehiago ja Bilgune feministan zentratuz gure praktika edo gure intersekzionalitate ikuskera horretatik, egize da, Bilgune feminista bai bada purbet euskal feminismoan oinordeko bat, gure intzindarizek edo bai kokatzen dugu zen Ipar Euskal Herrian antolatuko emakumietan, eta gure genealogiak obsesioneta gauz, eta da gure hildo potente bat, eta eneke gure kokanpoan itzi, azken finien 74 garren urtien, 1974en Ipar Euskal Herri zen agertu zen lehen panfleto bat, eta bertan kokatzen genduen euskal feminismoan hildo garrantzitsu bat izango zana zapalkuntza hirukoitza, ezta? Eta egize da, lehen unzuek kokatu dugu oso ondo intersekzionalitatearen historia zein da, nundi datorren, baina guk bai ikustegu nahi edo hola izendatu barik, baina guk bai gure teoria zikeratik praktikan jartzen gendule intersekzionalitate deitzen dugun hori, hau da, zapalkuntza hirukoitza guretzako zen euskal emakume langile moduen bizi gendu zen zapalkuntzak uztartzie, eta
Eta, bueno, bebai esan behar da ikuspegi horretatik denboragaz beste ertz batzukaz bebai topo egin garela, genero binarismoa edo heteronormatibitatea izen leike zen zapalkuntza moduen, eta horretan batez transfeminismotik, mugimendu LGTBitik asko edan dugula denporagaz, ezta? Eta, bueno, gure genealogia hori kokatzie bai garrantzitsua ikusteot. Azken finean guk gure kokalekue sexu, genero, sistema heteropatriarkal baten dekogun posiziotik abiatzen dugu. Hau da, egiz eta azken urtietan mugimendu feministak erabili dabela emakume hitza pluralien, hau da, emakume anitzen esperientziak, gorputzak, eta hor bai transfeminismoari kinu importante batein, ze Euskal Herrisen transfeminismoak eukinda bene ekarpena batez behor egonda, eta hori mai gainen jartzekoa da. Beste alde batetik guretzako garrantzitu da klasi erdigunean jartzea, hau da, gu emakume langilea gara, soldatapeko esplotazioaz gain bai ikusten dugu bizitzaren erreprodukziorako bidiek erabat feminizatuek dauzela, eta horre feminista marxisten ekarpena garrantzitsua da ikusteko kapitalismoak zelan erabiltzen daben emakumeen eta gizonen arteko bere izkerize, azkenien estrategia politiko moduen bere metatze prozesuek jarraitzeko, ezta? Eta hor, bai esan behar da, borroka antikapitalistan oso gako erronka garrantzitsu dauela, dala azken finien kapitalismoaren erro patriarkala borrokatzie bai, eta hor feminismotik bai eragitie, ezta? Eta nik uste dut hor azkenengo greba feministetan ikusi dala zelan bai Euskal Herri markoan eta zelan intersekzionalitate ezberdine jorratu dugu zen emakume langile moduen, emakume trans langile moduen, osea, bueno, horremon diren anizkoitasun eta elkarlan potentiek. Eta, bueno, bai kokatzeko bai, azken finien guri euskal feminismoa dela, eta gu kokatzen garela Euskal Herri zen askarpen prozesu baten guk ulertzen dugulako nazioak eta jatorrizek berak nortasun politikoa bebai eraikitzen dabiela. Eta, eta horregaz lortzen dugu, batez be, mugimendu feministan erronka oso potente bat dekogune dela euskeraren borroka, ez da? Guretzako euskera ez da bakarrik komunikatzeko bide bat, eta hola kokatu nahi dugu, gure dugu izetien sormenantzako albidendun bat, irautzarako edo iraultzan nahi hori bizteko, batez be mundu martzako esperientzia da harrera hizkuntza bat bebai izetie, empatiatik bizi izatie, ze askotan bai emakume zurizok zein emakume migrante edo arrazializatuek bizi dugu zela da, mesfidantzatik, ez da? Ezin izango dut euskera zein berba emakume migratu dauzelako, eta emakume migratuek pentseko dabe dana dela euskeraz, ez da? Horreri buelta bat emon eta bebaigu konturatu, azkenien ona migratutako emakume askok eta askok euren hizkuntza originala bebai galdu indabiela, eta hortik benetan deko gula tresna oso potente bat empatiarako eta elkarlanerako. Eta, bueno, hor geratzea kriston temoie dala dekolonitatean ikuspuntue, eta igual gero loreak galdera bat engo da berez horren inguruen igual, igual gerorako itziko dut dekolonitatea zelan batez be hau praktikan bizi zen dugulako, lehen itzik esan daben jardunaldi feministen osteko interpelazio potente horren ostien, baina esan bierdot bilgune feministan bai hasi garela ondala urtebete edo dekogune ibilbide bat da kolonialismoan inguruen, dekolonialismoa, konkista, herri zapaldu, hizkuntza minorizatu eta guzti horren inguruko hausnarketa. Orduan, geroko itzikot edo galderetarako edo ez lusatzeko. Oso ondo eskerrik asko naia. Koni, orain... Txalo jo behar da jakina. Koni, zure txanda, zure feminismoan esaten da bezala,
jakintza kokatutik, zure txanda. Eskerrik asko por la invitación. Voy a partir, me ha encantado la figurita, porque quiero pensar que son mujeres situadas en sus cuerpos. Yo me atrevería a decir que somos mujeres que estamos dolidas, porque estos sistemas y estas transversalidades de las que vamos a hablar ahora no están fuera, pasan por nuestros cuerpos, tristemente. Por lo tanto, si nos situamos, yo creo que ahorita habrá un dolorcillo allí fuerte, suavecito, pero también la buena nueva, y lo sabemos, que nuestra sanación es un compromiso personal, pero ante todo colectivo. Sanamos juntas. Y por eso estamos aquí, para reconocer que estas opresiones pueden ir siendo, tomar conciencia de ellas, pero también las sanamos en colectivo y que este movimiento y que todos estos encuentros sean la posibilidad de encontrarnos, de hermanarnos y de sanar. Y desde ahí voy a contar la experiencia de Mujeres del Mundo, que es uno de los colectivos en el que participé. Yo llegué de El Salvador al País Vasco hace 15 años. Y entonces, bueno, ¿usted qué maneja? Ahí está. Y entonces ahí nos hemos ido como nutriendo de todas y entre todas. Me recuerdo que con Ichi estuvimos viendo a Angela Davis y dijo Angela Davis, es frase de ella: tenemos que actuar como si es posible cambiar el mundo. Imagínense qué compromiso. No vamos a permitir que el sistema diga que esto está dado y que no hay nada que hacer, mucho menos que crea que vamos a creer en la seguridad de militares y otras cuestiones. Entonces, nosotras, como no nos dejamos de soñar y somos atrevidas, estamos en esa actitud de construir, de transformarnos, y lo queremos hacer desde el afecto y desde el cuidado. Y también hay otra serie de cosas para, ¿verdad? Eso que nos gusta, también que nos nutre muchas veces la academia, las ideas, las reflexiones. Pero en el caso de Mujeres del Mundo hay mucha historia de encuentro. Y creemos en una diversidad, hemos hecho un camino. Vamos a cumplir 20 años, las invitamos a nuestra fiesta, el sábado a la tarde y todo el domingo. Y entonces hemos hecho un camino largo, como creo que todas y todas, de irnos nutriendo y aprendiendo, y tenemos una diversidad crítica, pero que va a cuestionar las desigualdades y va a reconocer por qué estamos aquí. Nosotras somos mujeres migradas en la mayoría, que somos hijas de la crisis. Nos abortaron nuestros países, nos abortaron sistemas machistas, clasistas, xenófobos, y creemos que tan valientes son las que se quedaron como las que un día nos crecieron las alas y buscamos otros futuros. Entonces, Mujeres del Mundo es un espacio mixto en el que nos encontramos con mujeres de acá, que estamos dispuestas a nutrirnos. Lo hemos hecho desde la reflexión, desde la interculturalidad, hemos ido cada vez más apropiándonos de discursos del feminismo con plural, y pues ahora con todo este planteamiento de la decolonialidad. Lo hacemos en diferentes, como decimos, formatos. Yo creo que algo muy interesante en Mujeres del Mundo ha sido, y con Ichi que hacemos también ese andar, también Naya que nos va visitando, que lo hacemos un poco desde los saberes, desde los talentos y los haceres distintos, ¿verdad? Intentando que no haya una única forma de ser, sino de diferentes maneras. Hay compañeras que cocinan riquísimo, otras que cuidamos los gatos, otras que tienen un jardín precioso, otras que llevan la asamblea, otras, y así, como que dice una de las compañeras que es como un pilar ahí, pues que cada quien se sienta a gusto haciendo lo que le gusta y lo asuma con responsabilidad. Luchamos desde la calle. Yo creo que es una manera de mostrar nuestras rabias, nuestras inconformidades.
y creamos espacios de confianza, de alegría y de encuentro. Nos encanta esto de la comida, de la risa, lo hacemos desde la asamblea, lo hacemos con talleres, celebramos, hay muchas fiestas, 2 grandes fiestas a lo largo del año, pero nos gusta celebrar los cumpleaños, la vida. Y lo hacemos también, nos gustaba una palabra que dijo una vez Clementine de Camerún, dijo que era la casa madre, ahí en FICA 5. Y entonces, cuando lo hacemos desde la casa, pues estamos haciendo diferentes cosas, formándonos desde la asamblea, desde los talleres, desde fiestas, una fiesta muy interesante que tuvimos sobre cuerpos diversos y bienvenidas, todas las formas de cuerpos, han estado compañeras haciendo toda esta reflexión, es decir, que estamos como con una gran disposición de saber y de aprender. También estamos en la calle, tenemos una larga trayectoria de presencia, hemos estado en la Carta de Derechos Sociales, que conllevó para nosotros mucho esfuerzo, en la Marcha Mundial, en las Jornadas Feministas, somos parte de la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, en el movimiento, en Onyetorri, es decir, que como lo que nos da para estar un poquito en todo. Tenemos que ir muchas veces seleccionando porque también significa pues presencia y estar como de maneras cada vez más comprometidas. Uy, compañeras, dificultades muchas, porque la diversidad, como decimos con las compañeras, se tiene que currar mucho, ¿verdad? No es de discurso, es de trabajo y conlleva tensiones, conlleva encontrarnos y desencontrarnos. Nuestra misma asamblea, lo decíamos alguna vez con Ichi, hay días que en la asamblea de los lunes, todos los lunes nos vamos un poquito movidillas, no todo lo que nos dicen o lo que decimos gusta, pero otro día volvemos a darnos la oportunidad y salimos pletóricas. Pues esto va a ser diferente. Nuestra historia, imaginen lo que significa ahora estar juntas, compañeras de América Latina, todo lo que significa estar juntas, compañeras de Nicaragua, Bolivia, Argentina, ¿verdad? Y ir trabajando eso va a suponer, y lo hablábamos con Ichi, un trabajo muy profundo, porque el venir de nuestras tierras no significa que todas tenemos planteamiento y toma de conciencia política. Los sistemas se apropian para no querer que nosotras tomemos conciencia de eso. Vea, a nosotras se nos enseñó a que sos pobre porque no has tenido suerte, porque no te lo has currado suficiente, etcétera. Por lo tanto, esto va a ser todo un trabajo en Mujeres del Mundo y sabemos que hemos estado un poquito hacia afuera y como el caracol queremos ir más también hacia adentro y el 2020 queremos que sea ese tipo de proceso. Decir que estamos dispuestas a las alianzas y a los puentes. Estar en las jornadas feministas y partir de la reflexión de un espacio mixto cuando mujeres blancas y europeas están a nuestro lado es porque son mujeres que, como decía muy bien Naya, están dispuestas a tomar conciencia de sus privilegios. Y lo hemos empezado a hacer, hemos hecho un taller con Bilgune, este sábado vamos a hacer otro taller con nuestro cuarto propio, ese que nos ha gustado tanto que nos dijo Virginia Woolf, el derecho a un cuarto propio. Queremos estar juntas, mujeres racializadas, pero en nuestro caso no para estar juntas sea parte de vosotras, sino que tener el espacio para encontrarnos, porque este mundo nos necesita también juntas, entrelazadas y dispuestas a quererlo cambiar, como nos decía Angela Davis, para creérnoslo. Retos, imaginar muchos. Nosotras hablábamos que todo este planteamiento nace como una necesidad política que atraviesa diversos feminismos, no lo hacemos de un feminismo hegemónico y blanco, sino con los otros feminismos comunitarios y todo de estas compañeras grandes que hemos recibido como defensoras. Es un proceso constante. Yo les decía, ay, porque en las jornadas y me encontraba y Connie, ¿verdad? Muchas preocupadas, y digo, oh, respirémoslo, esto va para largo, y no puede ser jamás de la culpa, sino de cómo nos responsabilizamos, ¿verdad? No podemos permitir que nuestros cuerpos los podamos culpar de nada más, sino que responsabilizar a ver qué me toca a mí, qué puedo hacer, y buscar esa transformación personal y colectiva.
queremos reconocer que la colonialidad está fuera, pero también está dentro. Imagínense lo que nos va a tocar a nosotros las migradas, reconocer todos los racismos que traemos de nuestras tierras, ¿verdad? Y por lo tanto, este sentir y pensar que también nos regalan las mesoamericanas, ¿verdad? Cómo pienso, pero también cómo siento, cómo me doy lugar al cuerpo, cómo sano desde ahí. Y como lo que más nos gusta es todo lo que va a venir después, que es el coloquio, para que nos pregunten, para que nos comenten. De nuevo, gracias y a seguirnos hermanando y cuidando. Cristina, zure txanda, zure tokitik. Animo. Animo, bai, haupani. Erresa da, bi emakume hau eta gero hitz egitea, tope komoda sentitzen naiz, vamos. Baina, bueno, hau eta gero, mila esker danoi etortzagatik, esan bezala nik aldarten iztenean itzengoet, ez dakit egokiena naizten aldarten iztenean hitzeiteko, zoin dela 2 urte bakarrik iritsi nintzen, eta 25 urteko ibilbidea du elkarte honek, eta 25 urteko ibilbide hortan ikasi deuna edo praktikan jarri deuna egin batian zuei azaltza nator. Aldarte ezagutzen ez gaituzuen ontzat, aldarte da LGTB elkarte bat, eta gure lana arreta egitea eta dokumentazio zentro bestela hori izango litzateke gure izena. Eta, gure helburua da LGTB kolektiboak jasaten duen tolerantzia ez, edo intolerantzia eta aurreiritzi sozialei horiek sortze dituen arazoei konponbide positiboak bilatzea. Eta hortako hainbat errekurtso, arreta, heziketa eta sentikortasun errekurtso jartzen ditugu martxan eta horiek eskaintzen saiatzea. Gure lanak hainbat lan ildo nagusi ditu, eta horien artean sexu eta genero aniztasuna aldarrikatzea. Uste dugu guztiok gehala sexu eta genero aniztasunan parteko kolektibokoak, ez bakarrikan lesbiana, gehiak, transak, intersexualak eta plus hortan gaudenak, baizik eta danok dakau gure gorputzak, bizitzak, identitateak eta sexualitatea bizitzeko hainbat modu, eta askotan igual guri jartzez daigu San Benitua gainean, baina danak gea kolektibo hortako parte. Eta, hortik nahiko nuke hasi. Gainare hasieran esan dugu hau emakume ez betia daola, igual danak ez gara emakumeak, danak ez gara emakume bestela identifikatzen, eta guazten pixkanaka hori dana apurtzea, bale? Venga, az gaitezen horrekin. Jo tokando las narices siempre. Eta, gure beste lan hildo bat LGTB-fobia errotik desagerrarazi nahi dugu. Genero marko batetik eta ikuspuntu feminista batetik edo transfeminista dituko geniokena. Ez dugu sinisten ikuspuntu esentzialistaetan, ez dugu sinisten guola jaiotzeganik edo lakoageanik baizik eta inite gaituztela, eta lesbiana, gay, trans eta izatiaz gain hainbat gauza gehala, eta horren barruan intersekzionalitate hori sartuko litzateke. Osea, ni lesbiana naiz, baina, nire gaztia naiz, ez da aipatu gazte bezala, baina ni gaztia naiz, zarauztarra naiz, txurila naiz, baina nire ama gaixo dago, osea, ni gauza asko dauden nire bizitzan parte izan dianak, eta nire gaztarua eta beste batena, ez da izan iguala. Ni jakin badakiten bena hola, posizio bat dakatelako, eta zorionez ikusgai izateko aukera dazkatelako, baina nire aukera berdinak ez dazkae danak. Eta, giza eskubideen defentsa, binarismo horrekin nahi du apurtu, gizon eta emakume kontzeptu horiek politikoki beharrezkoak diran arren eta jarraitu berdeuna horien atzetik horrekin apurtu behar dugu, eta heteroaraua barroaino sartuta dakaun heteroarau hori ere bai. Helburu oso potolua dazkau, alegia. Eta, zaurgarritasun egoeran dauden LGTB pertsonekin ite deu lan egunerokoan jasotze ditugu hainbat pertsonen deiak, galdera tontoenetik, nera alaba uste lesbiana dala eta 4 urte dazkazten goet, ez derrez, déjala fluir. Hortatik asko zarazo komplexuago eta jotze dugu.
Eta, bueno, gure helburua da, hori, edozein espazioetan, LGTBI pertsonen ikusgaitasuna albidetzia, hor ondorio negatiboak azpimarratze ditugu, esan bezala, jende pertsona guztiontzako ez da erresa lesbiana bezala edo LGTB kolektiboan bezala jende aurrian jartzia, ezin zaigu ahaztu hainbat lekutan oraindikan LGTBia izatea kondenatuta dagoela, zigortuta dagoela, heriotza zigorrak daudela, orduan guk daukagun aukera beste leku batzutan ez dagoela, eta LGTBI pertsona ikusgaitasuna danontzako ez dela iguala. Lesbianak eta gizon transak seguimos estando a la cola, eta gauza horiei buelta eman nahi diogu. Eta hortik ite deu lana eguneroko esperientzitikan eta hori. Hainbat zerbitzu eskaintza ditugu, eta horien artean aholkularitza juridikoa, arreta psikologikoa, ikerketa eta dokumentazioa, eta hor barruan nik azpimarratuko nuke eraberean sareko parte gehala, intersekzionalitate, zaila da hitza, intersekzionalitate hortan, igual pixka sare horrek badulako hiru begirada, baditulako hiru begirada horiek, ez da, azkenean arraza, etnia eta nazio jatorria kontutan hartuta, eta sexu orientazioak eta genero identidadeak. Azkenean, migranteen elkarteak hijituak eta guk ite deulana elkarrekin, eta diskriminazio egoera horiek jasotzen saiatzea, eta jasotzen ditugun indarkeria horiek, antenita, guri antenak deitze eguen, ez da gehiago gustatzen hitz hori, baina antena moduan eta rezepzio moduan ite dugu, eta azkenean saiatzea ikuspuntu orokor hori bermatzen edo ikusten askotan ez dalako nahi jotzeile lesbiana nahi iztelako, igual hijitua eta lesbiana nahi iztelako dalako. Orduan azkenean zergatik jotzen haute, no? Indarkeri horren aurrean nolako katzegean ez gea gauza bakarra eta ezin gea erdibitu. Orduan hori dana kontuan eukitzia ezinbestekoa da. Gaina eraberian, ez zentzaigu aztu, askotan igual aldarta jendea etortzea dela, LGTB elkarte bat galako, baina igual batzutan behien arazo nagusia ez dela hori. Emakume bat trans bat etorri daiteke eta beretzako momentu hortan bere biziko garrantzia dakana da lan bat aurkitzea edo etxe bizitza bat aurkitzea eta zergatik aizaio ukatzen, etorkina dalako edo emakume transa dalako. Hori, betikoa. Ezin dela erdibitu dana gea, totalitate baten ulertu berdeu araztua, eta hor barruan saiatzea egoera bakoitzai erantzun konkretuak ematen. Ezin ditugu ikusi subjektu orokorrak, baizik eta erantzun espezifikoak eman bertzaizkie egoera bakoitzai. Eta horren barruan elkar laguntzeko taldea dazkau, eta hor intersekzionalitate hori pixkat martxan jartze duen batian. Adibidez, elkar laguntzeko taldea, aniztasun funtzionala edo neurodibersuak dian pertsonekin ite deulan, eta edo betaniakin, kristau LGTBiak. Honen barruan esan nahiko nuke, askotan emateula aniztasunan anistasunan taldeak, dana gehala anistasunan parte, baina gehala guaiak, jain deula enbeste lanketa gure buruakin, emateula ez gala rasistak, ez gala klasistak eta historio guzti horiek, baina askotan gu geugea, igual kristaua dianai edo sinistu jena dianai, esate duna, nola aldezu sinistu, nola aldezu olako instituzio baten barruan egon LGTBia izan da, ez zapaldu ite izue, badala orduare pixkat hori dana lantzen juteko eta barruan dazkau mierda guzti horiek mai gainean jartzeko. Eta azkenik gure proiektuak intersekzionalitate ikuspuntutikan jorratza ditugun proiektuak danak dira, baina hiru azpimarratu nahiko nituzke, batez ere bat nik eramatetelako, ez daka besteik, eta bat izango zen oski gorroto delitoi begirada orokorra ikuspuntu transnazional batetik ite deulana, eta hor ikuspuntu transnazional batetik lan egitea suposatzeu no dar nada por hecho. Azken finean guretzako gorroto delituak diana beste leku baten delitua da kolektiboko kide izatea, baina era berean hori hitz egin dauna gaur, testu inguru bakoitzak kontutan eukita ezin dugu homogenizazio hortara jo. Eta era berean askotan ahaztu ite zaigu eraso zapaldu eta zapaltzaile arteko zea hori, ezta? Askotan ikuste deuna da
erasua jasate dituen pertsonak beste momentu batzutan ere erasotzaile izan daitezkeela, eta bueno, hor jolaste deula, no? Esan bezala, askotan aurreiritzi eta prejuizioz betia gaude, eta gure parte dira, eta horiek praktikan jartze ditugunean, nahi gabe egunerokoan jartze ditugula, erasotzaile izan gaitezke, nahi ez da kolektibo vulnerable horietako parte izan. Eta hori. Bestetik, kultura artekotasun bi proiektu dazkau, hijito LGTB-ekin egiten lan eta LGTB errefuxiatuekin, hor argi dago, interseksionalitate hori, eta, bueno, azken finean, holakotan bazteite dugu, gure ustez azkenengo zei izan zen, errefuxiatuen manifestazioan uste genuen adibidez guk horren bergenula edo hijituen egunean guk hitz hartu berdeula azkenean ebai. Ze borroken aliantza horiek bilatu inberditu gure bai eta hortako hori gabe ez goaztelako inoa. Eta azkenik azaroako 25 hemen txeuki deula kontuan izanik LGTBI plus emakumeen aurkako indarkeria hori mai gainean jartzen ebai saiatzea, ze azkenean esan bezala danak gaude etiz heteropatriarkatu honen baitan, heterorago honen baitan, eta indarkeriak danok pairatzen ditugu, eta danak erro berdinetik datoz orduan, hoxe. Eta, listo, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Kristina. Zuri ere, nik guain galderatxo batzu jarriko izkizuet. Ez dakite aurrez pasadi izuedan oie dian edo beste batzu dian. Eta, parentesi artean esango dut, tokatzezatela denboraren polizia izatea gaur, eta ez dela bate feminista eta ez dela bate zaintzaia hori, baina, hori tokatzezat eta beste, asmatzen dugun beste modu baten egiten gauza hauek ere. Lehenengo galdera litzateke, denok itzein dezue, zuen lekutik, zeuen erakunde eta zeuen dinamiketan, eta nola zeuen ardatz propietatik aratago, beste batzuk ere propio egin dituzuela, eta azken finean praktika mistoak egiten dituzuela, ez da, jende diferentearekin. Lehen Itziarrek aipatu du, ez da, baliabideak behar ditugula, tresnakutxa gauzak egiteko. Badakit ez dela galdera erresa, baina igual uste baino sinplegoa ere izan liteke, ez dia mundua konponduko duten soluzio handiak, baina zeuen esperientzian ze tresna erabiltzen dituzue, adibidez, Itziarrek esaten dunean menperakuntzak edo bakoitzaren sofrimentua, oso ondo aipatu dezue, zaintza prozesu bat dela, guzti hau dena, eta sendatze prozesu bat, ez da, esplizitatzea, mahai gainean jartzea, hori da bat, bigarrena da entzutea, benetan entzutea, eta hirugarren urratsa esate zuen amankomuneko zerbait berria bide bat ireki edo espazioak edo dinamikak edo sortu ez. Kontatu dezakezue zeuen esperientziatik zerbait zehatza horrelakoa edo beste tresna batzuekin, funtzionatzu dutenak, ez dutenak funtzionatu, zer gertatzen da hori praktikan jartzen dugunean, ez da? Ze bizi dugu eta zer egiten dugu eta ze tresna ditugu konpartitzeko modukoak, pixka bat ideia intersekzional hau praktikan jartzerakoan. Naia? Ez da galdera oso erresa, baina guretzako bilguniek azken finien egize da zapalkuntza hirukoitzaren teoria hori nahiko mamitzute dekola eta nahiko barneratute gure praktika politikoan, baina egize da azken urtietan batez be interpelatu gaitzuen teoria nagusize dekolonitatearen teoria izan dela, eta horretan lehenengo tresna entzute aktiboa. Sin duda. Jaso, entzun eta hausnartu.
Eta horregize da guretzako emakumeen mundu martza izen dela oso espazio baliagarria, ze entzute aktibo hori eiteko eukin bidie zubilana eitzeko prestegongo dien kidiek. Eta bueno, horretako hemen mai honetan badauz pare bat, baina egize da, azkenien bilgune feministantzako garrantzitsua izan dela aliantza horrek sortzie. Bebai guretzako, ekarri dote Lolita Txabezen pasarte bat, Lolitak bere samurtasun guztizegaz beti nos da, osea, tal cual. Eta gure koneban zuekaz konpartitu, berak guri interpelatzeko erabiltzen dabe nizkera, ezta? Eta berak esaten euskun, Europari ez zaio mingarri, beti egin dutena baita. Odoletan daramazue, inbasioa bultzatzen duen eredu intergenerazional bat daramazue barruan, zaska. Horixe gertatzen da, barruen daramazuela, ezin ikusia zaizuela, zuen osagai delako. Ez duzuelako, zeuen izatea deskolonizatu hemen. Hemen ere kolonizazioa gertatu baitzen. Superpotentek, no? Karo, horre momentu baten benetako entzute aktibo bat eitzen dozunien azten zara, zure hausnarketa individual eta kolektiboa eitzen, ezta? Eta guretzako batez be kolonizazioaren edo dekolonizazioaren teoria honek batez be galdera eta erronkak berriak planteatzen deuskuz. Azkenien, gure bilgune feministaren ikuspegitik zapaldutako herria bai bagara, baina zelan eragin dugu historikoki beste herri batzuen kolonizazioan. Eta gaur egun, ze kolonizazioa ez da zeuser historikoa bakarrik, gaur egun nola elikatzen dugu egunerokotasunien Europako modernitate eta imperialismo horren eredua, ezta? Eta gaur egun bebai, adibidez, ze onura dekoguz, gure edo Euskal Herriko Euskal enpresa batzuk, beste herrialde batzuetan, hegoalde globaleko herrialde batzuetan egiten da bezen sarraskizetan, ezta? Kontuten hartute, gure mugimendutik beti, bebai, gure borroka zentral bat dela enpresa guztionen aurkako borroka, baina ezin dugu, bebai, alde batera utzi, onura horrek transversak edo indirektamente bebai jasotzen dugu zela, ezta? Azkenien direk galdera oso potentiek gure burueri eta lehen esan da moduen arduratik plantie bihar dugu zenak. Eta azkenien bai esan, beste alde batetik gure hausnarketa bai dela, edo gure kide Lolita Txabezek, baina beste hainbateke plantie dozkuen erronka bat dela, Europako memoria eta Europako historia hori berridaztea feminismotik, bebai, ezta? Azkenien Europan barne kolonizazio bat bebai emon zan, herriak desjabetzen, emakumeen gorputza kontrolatzen, hizkuntzak deusestatzen, eta horreri bebai bere leku emon bihar dotzagu, eta hau ez da erosoa izango, ze beste interlokuzio batzutan deserosotasun horretatik bebai eraiki bihar dugu. Azken finien, interseksionalitatea anistasuna den kudeak eta deserosoa dalako, mingarriz edalako, baina egin biherreko zeo zer dalako, ezta? Eta bebai kontuz, eta nik uste dut nahikotan agertu dela aurreko hitzartietan bebai, azken finien sistemak identitateen anistasun festa hau erabiltzen deu asumiblea eitzeko, eta guk erdigunien jarri nahi dugu gutasun hori eraikitzi, ezta? Eta sujeto anitz horren eraikitzie, eta horretarako gure tresnak bai badire, espazioak konpartitzie, eta adibidez Mujeres del Mundo edo munduko emakumiekaz hasi dugu prozesu oso potente bat, eta guretzako oso garrantzitsua da gure proiektu politikoan hausnarketa horrek txertatzeko, eta da empatia radikal ariketa bat, azken finien. Eitzen dugune da gure bizipenetatik berba egin, hau da, pertsonala, Euskal Gernikar moduen ze bizi zendot, nire 27 urtietan, eta nun topetana empatia horretan, bere herrialdetik bota da ben, eta
zapalkuntzan izkoitz horrek bizida bezen emakume horregaz, ezta? Mesfidantzak alde batera utziz eta benetako entzute aktibo bat eginez. Eta guretzako bai bada tresna importante bat, eta bidie hasi dugu, eta konik esan dabe moduen bidie luzie da, pazientzia, hau ez dugu bizerre resolbiduko, eta bakoitzak deko etxeko lanak eta kolektiboan egiterako. Gero guretzako, lehen esan da moduen, oso tresna baliagarria da euskaran inguruko hausnarketa. Mundu martxan bai eginda praktika eta horre guretzako susurlarien figura oso importanti izen da. Ez horren beste dalako bebai, bakotzak bere hizkuntzan berbaitzeko espazio bat baliatzen da bene tresna komunikatiboa edo gestionatzeko hori, baina bebai azken finean hurbiltasunek eta hitzik zukitzen zendun berba, ez da? El feminismo de los afectos guzti hori hortik sortzen dela, ez da? Azkenien ez da bakarrik asamblea baten biltzen gara, nik esate niri ezuk esaten zurie, ez elkar ezagutzen gara, gero hortik kanpo gune informalak sortzen dugu, komentatzen dugu, eta die egunerokotasunien egiteko praktikak, ez da? Eta horretatik sortzen direla aliantzak. Eta horrek dire tresna batzuk. Koni, zer gehituko zenuke, ze tresna? Zure esperientziak, ze tresna? Bueno, ya Naya ha dicho cosas muy válidas y no vamos a repetir mucho. Yo solamente comentar, aquí me voy a cruzar un poco como educadora popular feminista, pero también de las cosas que me ha nutrido en Mujeres del Mundo, y en ese caso Garaipen, y hablábamos de que en esta historia que nos ilusiona, ¿verdad? Que nos moja, y hablábamos de las bragas secas. Y claro, alguien decía, ¿y qué? Pues la braga seca, alguien decía, era cuando ese continuo hacer, esa práctica, esa militancia, decía una de que no respiramos, de que como que se nos machaca mucho, que no tienes tiempo ni para coger juelgo, decía una mujer campesina de mi pueblo. Entonces ella decía, es que hay un momento en que llego a sentir, como decían las compañeras, tanta responsabilidad, como que tengo que dar respuesta a todo siempre sí. Estamos hablando de por qué decimos sí, pero luego en nuestras prácticas políticas vuelve a ser. Y entonces, y decían, ¿y qué nos ilusiona? ¿Qué es lo que realmente nos pone? Y volvíamos a decir, la disposición de encontrarnos, de reflexionar juntas, de reírnos. Me recuerdo una vez, ¿no te acuerdas, Ichi, que una compañera nos dijo ahí en Mujeres del Mundo, ay, que un día nos reuniéramos también para llorar? Y decíamos, pero yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo no sé si por la menopausia, por unas sorpresas que en vez nos da la vida, una cosa tan importante, el llorar, y en vez decías, ¿y por qué? Quizás porque teníamos ese dolor ahí acumulado. Y entonces, y alguien dirá, ay, pero ¿y eso? Creo que sí. Creo, cuando estoy diciendo de sanar juntas, es quizás sin agendas muy hechas. Yo creo que las cosas que las mujeres hemos salido así como muy gozosas ha sido de bailar juntas, de poesía, con las migradas. Hoy he andado por el Orri, donde he aprendido mucho, ahora estoy por el Lekeitio, y las mujeres, que alguien te crea. Cuando decimos, hermana, yo sí te creo, pero hermana, yo sí te creo también a ti, ¿verdad? Con tu historia. Oír a una nica que decía, mira, yo tengo ahora, he logrado poner cemento, ladrillo, un bañito a mi hija que no está bien. Dice, yo, y estas mujeres a mí me transforman. Entonces yo creo que es desde la cotidianidad, que en algún momento nos leamos un discurso potente, sí. Yo creo que en nuestras vidas, cada una de las que estamos aquí, cada uno, si somos capaces de poner en el centro todo lo que está pasando en nuestros entornos y en nuestras vidas, es para seguir ilusionándonos. Así que yo, no para que me deis trabajo, porque aquí, pero sí lo que siempre creo es para que hagamos otras cada vez mejores militancias más pausadas. Si hay necesidad de irnos a la cueva un ratito y estar tranquilas, pues es momento de cuevita. Momento, cuando digo de retirarnos y descansarnos, para volver a coger fuerza para continuar. Y
y lo que decíamos de la confianza, de esa escucha, de ese no juzgar tan aprendido, ¿verdad? Y irnos contando a ver qué tal nos va. Ya les voy a ir contando nosotras con la famosa práctica del cuarto propio, a ver qué tal, porque va a haber cuarto propio de blancas y cuarto propio y a ver qué vamos aprendiendo juntas. Y yo le paso aquí la palabra a la compañera y a ver qué seguimos descubriendo juntas. Ez dakit gehitu gehiegi, baina, bueno, azken finean, hori, nire ustez gure buruak interpelatu behar ditugu, konstanteki, eta gure prejuizio eta estereotipo horiek guztiak landu, nik uste hasieran, igual aldarte hasi zanean, edo, bueno, pentsatzen zala LGTB tematikai edo realitateai aurre inez, dana hori, ja ikusgai baldimagea eta ondo bizi baldimagea eta eskubide dana baldimazkau, ja, que hemos resuelto todo, no? Eta konturatu ga, ezetz. Eta horren atzean, lan asko daola eta realitate guzti horiei ikuspuntua jarri bertzaiola. Eta hortako bada hori esan deuna, entzun, empatia prozesu horiek jarri martxan, hori eskutxa aktiba eta debatia, itzein eta itzein eta itzein eta entzun eta hori kuestionatzen prozesu kontinuo baten bizitzia azkenean realitate bakoitzak gauza berriak erakutziko eskizu eta realitate horiek begirada zabaltzen lagundu behar dizue. Era berian nik uste hori kuestionamentuan barruan ebai nahi bildur asko ematen gauzak dira hori azken aldian adibidez feminismotik edo LGTB mugimendutik botatzen ditugun diskurtsoak eta asko dira politizatzen eta politizazio horrek ez dakite nahi konfliktua sortzeit, azken finean orden instituzionalak hori bere egiten nahi da eta sistema kapitalistak eta kamisetak de hain feminist eta olako mierdak eta hori dana kuestionatu egin behar dugu eta ere bai ez dakit ondo egiten nahi gan gaizki edo ze horreiz ze buelta eman behar dio, hemen Bilbon praidan historiak endakaun mierda hau dana, eta hori klasismoa, kapitalismoa eta historia hau danak hartze ditunak LGTB ikusgaitasunan izenean, eta ez da hori LGTB ikusgaitasuna ez da horren atzean da modelo ekonomiko neoliberal bat edo ume transexualen gaia, mai gainean jarri behar da, baina diskurtso ez binarista batetik trantsitatu dezakegu eta trantsitatu egin behar dugu, baina ez bi polo horietan, ezta? Eta pixkat hortikan eta gure kontradikzio guztiekin eta horiek onartuz eta gehan bezala gure burua maitatuz eta zaituz, ez dakit. Bai, itziar esan behar nizun, zu bauzu esperientzia gaina, zer gehituko zenuke? Oso laburrean, baina nik bai gehituko nuke tresnakutza, gustatu zait, tresnakutza honetara, isiltasunaren praktika politika, bai? Uste dut kostatzen zaigula, isiltasuna, konik esaten duenean arnasa hartu eta arnastu, adibidez, jardunaldi feministetan pasatu zena, uste dut arnasa hartze hori lotuta dago ere bai isiltasunarekin, bai? Eta isiltasuna izan daiteke ere bai, nik uste dut, oso ekintza aktibo bat, ez bakarrik politikoa baizik eta aktibo bat, no? Eta batzuetan, esaten dugunean, entzutea aktibo hori, badani isiltzea, bai? Ze askotan ezin dugula hori onartu, eta hori ikusten dugu, edo hasten gara konparatzen, edo kentzea, deserosatasun hori, eta isiltasuna uste dut badela praktika politiko bat, bide bat, gutxinaka, guazen hori, bidentzten edo ez dakit nola esan, pixka bat hor, kostatzen zaigu, hau ez da bakarrik entzute eta bumba, baizik, eta orduan isiltasunaren praktika politikoa garatu eta bultzatu behar dugu kolektiboki ere. Bueno, beraz, nik apuntatu ditut batzuk eta behar bada besteok ere bai, tresna kutxa horretarako gauza batzuk eta bat isiltasunarena bukaratik hasita ez da. Entzute aktiboa, azaltzea, konik esan du, behar bada agenda ez oso itxiekin etortzea eta horrekin lotuta norbere burua kuestionatzea, kuestionamendu arduratsu bat,
alde batera eta bestera, gozatzea, barre egitea, negarre egitea, ez? Bueno, horrelako espazio mistoetan, ez da, imaginatzen ditugunean, goazen espazio mistoetara, biltzea hor zer gertatzen da. Nahi esperientziak esaten dit, iazue konpartitzen duzuen, edo behar da matizatu egin dezakezu, ez? Baina, bueno, hori da, bakoitzak, bai individualki, baina baita ere kolektiboki, ez da, geure testuinguruan mankomunean, eta gero behar da txikiagoak, edo bizi izan dugun horretatik hitz egiten dugunean, eta gure menperakuntzak, eta hori agertu orduko, gure privilegioak ere, agertzen dien barne elkarrizketa eta elkarrizketa kolektibo horretan, niretzako badago gauza bat, eta da, ohartzea, eta uste dut, empatiarako tresna importantea da, niri funtzionatu izan dit, ohartzea nola menperakuntza guztiak, desberdinak izanagatik, kasik menperakuntza metodak berdinak diren, ez da? Eta orduan, ohartzea, baina, zuk sufritzen duzun hori eta nik, kasik patroi berarekin egiten digute, ez da? Uste horrek, permititzen digula bestearen tokian jartze hori. Zuk ere horrela, ez da? Naiz eta izan, nik ez dudan bat, areago agian nik ere, naizen gorputz honetatik gutxienez arduraren parte badudan menperakuntza horretan, gutxienik. Areago praktikatu, erreproduzitu eta bestelakoak, ez da? Orduan, zer iruditzen zaizu hori, ez? Ariketa hori, esatearena, diagnosiaz, nola gertatzen da hau, eta oso antzeko da metodologia edo aparatu, menperakuntzaren aparatua. Zer esango zenukete? Hori bizi izan duzu horrela edo? Bai, nik usteot, ados nau, bai erabat. Nik usteot lotzen dela, hori igual hasikeran komente dudana, interseksionalitateak garatzen dabela ikuspegi zabal bat edo ikusgarritasun tresna bat dela, baina azken finien menderakuntza sistemak, instituzio represioak analizatzen dugu zenien perspektiba analitiko batetik, ikusten dugu zelan sistema edo munstroak leku ezberdinetatik baina munstroa bardine dela, ez da? Munstroa nitze, menderakuntza anizkoitza eta ze berbaitzen dugunien horretaz gabiz, baina ez da? Eta hor, Kristinak esan da benien azkenien hori praidagaz gertatzen dabilena, nik uste horre egon zan borroka horretaz, adibidez mugimendu feministatik asko deko gula ikesteko, segize da, arro plataformak kriston esperientzia ona utzi dozko Euskal Herri zen, azken finen, mugimendu feministagaz bardine da bilelako pasetan, ez da? Eta egize da, ez da olako montaje horribleren bat momentuz, baina horretara bidien gauzela nabaritzen dogule. Eta horretatik ikesi bier dogule, ze badie bi zapalkuntza ezberdin, esango dut ezberdin, bai azken finien sistemak era bardinien gudeuz asumidu, ez da? Eta, apurbet horretatik ikestie garrantzitsua dela, eta niretzako bai tresnak bai badie borroka sozialen arteko elkarrizketa, aliantzak, elkar borrokak, azkenien, metaleko borrokan mugimendu feministak pankarta bat erutie, bai da garrantzitsua, ez da? Apurbet, nik horretan kokatzeot, ze bertan dauzen emakumiek bai munstro bardine dekoie. Bai, hortik. Mira, cuando hablamos de que nosotras cada vez queremos ser más prácticas de la educación popular, y la educación popular pasa por una toma de conciencia política, ¿verdad? Es decir, porque hay un momento que es interesante todo esto que estamos diciendo, pero el gran reto a mí como educadora popular es tomar conciencia de clase y de todo lo demás, porque si no se queda, como alguien decía en América Latina, en un dimnicaterismo, como un juegueteo y bien galán, que bien nos la pasamos, sino que un proceso político. Y por lo tanto eso es de trabajo y de proceso y de recursos. ¿Verdad? Aquí no, yo por ejemplo, cuento con compañeras técnicas de igualdad tan dispuestas, pero yo sé que
que en veces quisiera, cómo sostienen procesos más, en el caso de mujeres migradas. Y esto conlleva eso, toda una apuesta, y una apuesta política que pase por todo ello. ¿Y qué pasará en esa toma de conciencia? Pues un poco de todo, porque yo veo que ya saben que hay compañeras que lo van a, en el momento que van a hacerlo desde la rabia. Y me encantaba una palabra que dijeron unas compañeras mexicanas, desde la digna rabia, lo dice Andolor, es decir, hay compañeras y hermanas mías que lo van a hacer desde otras maneras. Que yo no quisiera eso, pues quizás no. Los años nos dan muchas veces otra forma de madurar nuestros dolores, nuestros conflictos, nuestras opresiones, pero también saber que lo van a hacer y que tienen el derecho de hacerlo. Porque si, ¿verdad? Ha pasado decir, ay, que no nos gustó, porque ya quisiéramos que no nos hiciera ahí, pero decir que históricamente también hay ese derecho a expresarlo desde por ahí. Y que cuando yo como Dora, cuando vas tomando conciencia, ¿por qué estoy tratada de esa manera? ¿Por qué esta forma de trabajar interna así? ¿Por qué nos están doliendo? Pues va a haber también llanto, va a haber dolor y va a haber enfado. Y que yo quiero compañeras que nos ayuden a sostener también todo esto, ¿verdad? Porque yo me recuerdo más chavala en la Guerra Civil de El Salvador, uy, cuánta rabia y cuánto dolor, luego pues vas asumiendo en veces otras historias de otras maneras, pero yo sí va puesto porque las mujeres tomen conciencia de qué están viviendo, cómo, y claro, nuestro gran sueño de transformar y de ir haciendo juntas, pero mi gran compromiso yo como educadora popular es que pase por esta toma de conciencia política. Para mí es urgente y necesaria en esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que no vaya a tomar, porque como que se oye muy bonito como el encuentro desde la ternura, desde la risa, pero también, y que quede muy claro en mesa, desde una toma de conciencia política, feminista y revolucionaria. ¿Qué vamos a revolucionar? ¿Qué vamos a revolucionar? No sé, nuestras cabezas como mínimo. Bueno, zerbait gehitzekotan, askotan igual hitz egite du sistemataz monstro bat izango alden bazan bezala gure kanpo da ona, baino sistema gu barruan dakaula. Eta sistema hori erreproduzitu egite deula, leheno esan detenan, eta horren responsabilidadea ere bai hartu egin behar deula. En interpelarnos, hori ere bai hor dago. Eta ikustia, barruan dakaun hori, batzutan prejuizio eta estereotipo horiek bizirauteko beharrezkoa dian arren, kako txartean eta zalantzan jarri behar ditugula, eta gure responsabilidadea bare bai, jasarpena jasate deun bezala, guk ere bai jasartu ite deula. Eta horren inguruan, responsabilidade hori, ezta. Eta gero ni batzutan bai, duda sortze zait privilegio duen subjektu horren inguruan, eta igual momentu batzutan bai zalantzan jarri berdala. Alde batetik, a ver, como digo esto es de meterme en un fregau. A ver, beti suposatuko gu emakume bat emakume izateagatikan gizonezko baten azpitik ongoala, hau da. Berdina da, hemen dipaseatzean emakume bat con su abrigo de bizona, ez dakizte bizidana aldezarrian, kasoploi baten, edo gizon bat etorriko datorrena beste herrialde batetik honea, han igual ikasketaz ezkanak, baina hemen ez dakana inundik inoa landuin bat lortzeko eskubidea, edo etxe bizitza bat eta bar. Batzutan bai, coger como sujeto universal, o la mujer, o como... nire dudak sortze izkita, azken finean, adibidez, aste honetan eukideun kasu batekin, ez? Mutiletorkin bat, gehia, beak ez daka inungo arazoik gehia izateakin, zer hemen bere sexualitatea lasaitasunez bizi dezake, baina bizi da bere harremanean indarkeria pairatzen nahi da. Pertsona honek ez dazka papelak eta migrantia da, orduan emakumea izango balitz, jongo litzateke salaketa jartzea, llegamos a la policía otra vez, eta jongo litzateke eta bez sistema baten sartuko litzateke edo gizarte zerbitzuta junda. Baina gizona izan da eta indarkeri hori ikuste ez deunez ezin du hori, eta ezin du inundik inoa salatu eta inberdun gatzen zaion aukera bakarra da aguantau eta mierda jan. Orduan, batzutan bai askotan emate dula emakume gizon beti moitze gala txuri beltz hortan eta txuri pixkat matizoieke bai behiratzen hasi behar deula.
Nire ustez, hori, sistema berdina da, danoi eragite gaitu, baina intersekzionalitateak bai laguntze gaitu, espezifizitate horiei pixkat aurpegia jartzen. Ez da. Bueno, irakurriko dut, orduan lehen pasadiguten, Itziarren hitzaldia ondoren pasadigutena, intersekzionalitatea desberdintasunen teoria bat ere bada, ez duzu uste? Nahiko balu galdera egindunak zerbait gehiago zehaztu edo bestela erantzune baduzu, Itziar nahi zuntzen. Bai, bueno, desberdintasunak ulertzen dute hitz egiten ari gara desigualdadeak, no? Eta da posizio desberdinetan, ezta, sistemak jartzen gaitu posizio desberdinetan. Bai, lehen ez dakit igual ez da geratu argi, no? Baina bai Lukas Platero egiten duen definizioan bai esaten du hori, no? Kokaleku desberdinak ditugu pertsonok, no? Eta hori garrantzitsua da, bai? Eta kokaleku desberdin horietan, egia da, desberdintasunak daude, ezta? Egia da, askotan gustatzen zaigu gehiago, adibidez, diferentziak esatea, eta hori askotan izkutatzen du desberdintasunak, edo ezberdintasunak, eta adibidez, Sara Ahmet, bada autore, honi buruz bueltak ematen ari dena, bai esaten du kontu zibili behar da, ze anistasuna adibidez hitz egiten dugunean, edo diferentziaren pixka bat hori festa, eta hori, bada aitzaki bat, edo bada pixka bat esan nahi duguna, arrazismoaz ez hitz egiteko, ze, karo, arrazismoa bai jartzen dugu justu erdigunean desberdintasun horiek. Orduan bai, guztiz ados, eta hori ezin dugu galdu, gainera baita ere badago arrisku bat postmodernitate honetan edo sujeto postmoderno horretan dena likidoa izatea, oza, dinot, esaten dugunean testuingurua garrantzitsua dela eta, joan gaitezke hori, ez du esan nahi, bai, ez daudela, hori, gauza estrukturalak, Orduan, hor mugitu behar dugu tentuz, bai, egia da, arrisku bat dago eta askotan intersekzionalitatea bereganatzen ari da postmodernitate oso, hori, likido hau, likido honek bereganatzen du, bai. Bai, hildo horretatik segituz, gurako neuke azpimarratu, zergaitik esan dudan edo galdetu dudan hori, ez da, nik uste dut hitzaldi guztietan desberdintasunak, desigualdad, gizarte desberdintasunak aipatu izan dira aldiro. Eta nik uste hemen gauden guztiak, beti gain, ezaki zergaitik lehentasuna ematen diogu botere teoria horri. Bueno, egia da, disiplina batzuetatik, ni soziologiatik natorko ni bezala, gizartea da gure aztergaia, eta gure erdigunean desberdintasun hori daude, egiturak eta estrukturazio hori daude. Eta teoria horretatik abiatuta, ikusten dugu mugimendu feministak eta teorialari feministak sortutako konzeptualizazio indartsu honek, ekarri oso handia egin diola, bai soziologiari eta bai gainerako gizarte zientziei, arlo horretan aritzeko, maila estruktural horretan. Gu biltzen ditugu baitan botere teoria, privilegioak, menderakuntzak, hierarkizazioak, agertu ez den beste kontzeptu bat, elkarrekikotasuna eta abarrak, ez Koni? Ganera, nolabait gaur loreak bidea eman digu kontzeptu eta teoria potente honek lurreratzeko gizarte mugimenduen arean edo eremuan, euskalgintza, feminismoan, baina lurreratzen ari gara baita ere beste eremu batzutan, ene uste apalean, eta dira instituzioak, akademia aipatzen ari naz, eta baita ere, eusko ikaskuntza instituzio bat 100 urte dituena.
Hasieran, gaur goizean, agurra izan da, hasieratik instituzio honek emakumea, singularrean, aintzat hartu behar izan zula. Eta egun emakumeak, eta gure badozu emakumeak asterizkoarekin, dire astergai, edo dire protagonista, edo, nik uste dut, nolabait garaipen gisa, ikus dezakegu hemen gu egotea, ehun urte dituen instituzio honek, bere eremua eta bere espazioa zabaltzea, gu honi buruz gogoeta egin alizateko, eta ez bakarrik hori, baizik eta gure gogoeta islatzeko, danak argazki poli bat atara dugu, eta seguru nago hori islatuko dela gure gizartean, hemen egon garela, eta horrekin batera zertaz hitz egin dugun. Eta jakina hori guztia, kokapen zehaz batetik esaten dut. Ni naz Euskal Emakume zuria, hizkuntza gutxitu baten iztuna, nazio gutxitu edo estaturi gabeko nazio baten kide gisa, esaten dut, akademiko gisa esaten dut, eta nik uste dut apurbet bueltatu behar gara. Bai, egunerokotasunean gauzak, praktikak, tresnak, baina noiz ikuspegi holistikoa ere aintzat hartu behar dugula. Ze ikuspegi holistiko horren baitan gure egunerokotasun praktika horiek hartzen dute zentzua. Eskerrik asko. Egunon, lehengo egunean gure irakurle talde feministan hain zuzen ere Itziarrek aipatu duen Sara Ahmeden liburua irakurri genuen, eta Durangon gertatu zenarekin, hausnarketa esan genuen, guk denak txuria gara, denak iruñekoa gara, talde horretan eta esan genuen nola landuko ditugu guk privilegioak. Galdetu nahi dizuedana da, mesedez eman pista bat, nola hasi gaitezken. Eta hor zalantza etorri zitzaigun. Emakume teoria dekolonialetik egin behar da nolabaiteko pedagogia txuriekiko guk gizonekiko egiten dugun bezala, egunerokotasunan, kontuz hori privilegioa da, edo guk ere gure kabuz egin dezakegu. Orduan, galdetu nahi nizuen, nondik hasi gaitezken zuen iritziz, mila esker. La experiencia que tuvimos de encontrarnos, las compañeras de Bilgune y de Mujeres del Mundo, fue, fíjate que partimos primero de ubicar en un momento como algo que nos ha pasado en nuestras vidas, que nos ha pasado por corazón, vísceras, todo así como muy fuerte a lo largo de los últimos años. Y luego identificamos opresiones y privilegios y pasábamos, fíjate, adelante y escribíamos nuestra opresión y nuestro privilegio. Y fue bien interesante porque primero nosotras venimos también con mucho desconocimiento también de vuestras realidades, y allí fue como entender a las compañeras del País Vasco sus historias de sus abuelos, de sus hermanas, de cuestiones muy duras, y también vosotras poniéndole nombre y aceptando ese dolor. Porque ya sabéis que como sociedad occidental también pensáis mucho, y muchas veces daros la valentía de ubicarse y de dar a conocer su dolor y esa ausencia, y eso es de valientes, ¿verdad? Y claro, y no desde el victimismo, porque ya sabéis que en nuestros pueblos también, cuando el posicionamiento ha sido muy asistencialista, se ha querido, yo te hago el bien desde mi posicionamiento de privilegio, y nos ha gustado también como migradas ese ropaje, y es también trabajárnoslo. Entonces fue muy interesante porque entonces hablamos de las opresiones, los privilegios, y luego decía una, yo me siento el privilegio de ser heterosexual, y luego dice, yo me he dado cuenta de que quizás no es tan privilegio, decía, ¿verdad? Cuando con todo lo que nos van diciendo, y yo creo que fue una mirada, vosotras me lo completáis como también, primero valiente, segundo para seguirle dando, porque esta sanación también es colectiva, luego cómo reconocer que todas tenemos esos privilegios y esos momentos de acción, de poder, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Lo decía aquí la compañera, con todo eso que está pasando por nuestras vidas.
y hubo como una capacidad, voy a decir una palabra, de ternura, de decir, yo recuerdo cuando la compañera contó lo que le pasó a su abuela aquí en un pueblo vasco, y luego la otra, con mucho decirlo, entonces como esa, también voy a decir dos palabras así raras, no sé, ternura y la capacidad de compasión, pero una compasión que me hace volver a estar, y porque hemos prometido volvernos a juntar el otro año, para seguir llorando, para seguir sanándonos, para que tu dolor sea un poco mío. Y entonces yo creo que ese acto que hice la compañera, reconocer los privilegios, a ver qué pasa, porque también nos queda una pregunta, ¿y si un privilegio es un derecho? Un derecho que tengo de que este pueblo también se ha currado y esta historia y sea un derecho. Allí como vea que nos quedaron muchas preguntas, mucho por hacer. Por lo tanto, compañera, la idea que tú nos des nos va a servir porque las estamos como construyendo. Todo eso está por hacer. Así que bienvenida a tu idea y que nos ayudes a pensar juntas también. Contalo tú. Nik igual gehitu, karo, nik uste dut guk emakume zuri moduen ezin dugula inolaz be esan emakume arrazalizatuek si tienen que hacer pedagogía o no, eso lo decidirán ellas. Baina, nik bai uste dut, guk badekogule, nundik tiretu privilegioen hausnarketa hori eitzen hasteko eta si tenemos la suerte de, zubigintzan dauzen emakume horrekaz egoteko espazizoak lortzie, super onkietorriak eta horra jungo gara entzuten eta ikesten eta elkar osatzen, ezta? Bai, nik hori gure nebane. Bai, nik uste dut ez dagoela bakarrik bide bat, pistaren bat, nik uste dut hasi behar dugula gauzak egiten, eta postekoa da. Postekoa da Durangon pasatu dena, nik benetan pentsatzen dut asko ikasi behar dugu, baina hori motor bat izaten ari da, adibidezuk kontatzen ari zara, elkartzeko, guazen hau hausnartzera, eta garrantzitsua da elkarrekin egitea, privilegioen pixka batea agian behar dugu, nik uste dut privilegioen teoria oraindik ni behintzat asko daukat hausnartzeko, irakurtzeko, sakontzeko, konik esan duen bezala, batzuetan privilegio bezala hartzen dugu agian hori eskubide bat, zein dago desberdintasuna, hori pixka bat gehiago joan behar dugu sakontzen eta badaukagu lana. Orduan, hildo horretatik, gaur egun daukagun munduan soluzio bakarrek edo bide bakarrak nik uste dut ja ezin dira, hori ja izan zen, behar dugu bide anitzak eta probatzea. Eta gero beste gauza garrantzitsu bat, niretzako behintzat esperientzia honetan, gure buruari eman behar diogu aukera, gauzak txarto egiteko, hanka sartzeko. Nik askotan Mujeres del Mundo hanka sartzen dut eta jarraitzen dut hanka sartzen, naiz eta tesi bat egin, irakurriz, eta hori kostatzen zaigu, agian feministo garenez, dena ondo egin behar dugu. Nik uste, hanka sartzea, eta bada ensaio error praktika bat, orduan guazen aurrera eta hori da nik uste dut bakarrik bidea, probatzea, hau bai, hau ez, eta kolektiboki egitea. Ez nik gehituko nuke bakarrikan, bekonik esan dunan inguruan, privilegio hori eskubide bat baldin bada, nik inberdiot ukon ere privilegioei, edo borrokatu berdet zuk privilegio horiek izateko. Askotan emateu, privilegioa kanpoa, ez, igual borrokatu berdet zuk privilegio berdinak eukitzeko, eta igual ja dejaran de ser privilegios. Baina, askotan, nik uste igual galdera horreire bai bueltaska bat emateare ez da hola gaizki. Ze, askotan, ez dakit, irakasleak 3 hilabete opor da, igual, txorra da, emateu, eta ondo kobratzeu, igual gure lana izan berdut danak opor duin batzuk eukitzia eta soldata duin bat. Ez da, ez behaiei, Nei askotan horrek ze pentsarazi emateit. Orduan, nire lana da, jakin da privilegio batzu dazkatela, privilegio horiek danok euki ditzagun
aldeko borroka. Eta orduan, privilegioak izatea utziko joa eta eskubideak izango ja. Benetako eskubide unibertsalak. Orduan, bueno. Eixo. Bueno, oso interesgarria, goiz osoa, eta oso eskertzen da asko mamira jotzea. Berdintasuna formaletik, benetako berdintasuna nola lortzen den, eta horren inguruko galdera horiek mahai gainean egotea. Ez dakit konponduko ditugun, bideratuko ditugun, baina bintza jarrera asko eskertzen da. Nik tresnakutxa ere kontzeptu hori ikaragarri gustatu zait, eta apur bat Mirenek aipatzen zuen hildotik, inoiz planteatu dut, baina ez dugu lortu oraindik gauzatzea horrela elkarrekin, eta da botere harreman horiek danok ditugunak, gero amazaren neurrian seme-alabekin, kuadrillan batek beti agintzen du besteak baino, edo eragin handiago betetzen du, etxean norbaitek laguntzen baldin badizu, baita zaintzen edo ama zaintzen bebai horrekiko daukasun harremana. Hau da, harremanak sortzen dituzte, botere harreman horiek, eta kontziente izatea, botere harreman bat erabiltzen ari zarela, egia da, laguntzen dizula harreman hori modu batera edo bestera bideratzen. Eta nik proposamen bezala, tresnakutxa bezala, inoiz planteatu du lankideen artean, irudikatzea mapa bat, botere harremanen mapa. Eta bakoitzak adieraztea zein harremanetan den botere harremana daukana eta zeinetan menpeko, zein ere menpeko harremanak baditut. Ni jefea daukat, nire nagusiek agintzen didate askotan niri gustatzen zaizkidan gauzak eta bete behar ditut. Orduan, harreman horiek ikuiko bagenituzke bakoitzak irudikatuta mapa batean, akaso hortik, abia gaitezke gero, gogo eta partekatu horiek egiten, ez? Que me ha encantado y que luego, a mí me gustó mucho una frase con un grupo que decíamos, luego nada de nosotras y nosotras, y eso que seamos cada grupo protagonista un poco de quién es, ¿verdad? Porque también queremos hablar por las otras. Y yo creo que bien, por ejemplo, hay una mesa así como más plural y que dé lugar a todas y que nos cuesta. Nosotros con las mujeres alguien está contando algo y uno de los acuerdos es no dar consejos. Porque la compañera no ha terminado de decir algo y yo le estoy queriendo aconsejar. ¿Y por qué has pasado por eso? Yo no hubiera hecho esto. Por ejemplo, eso que nos da de que yo nunca hubiera pasado eso por la violencia y luego la vida nos da unos... Bueno, es decir que continuamente eso, ¿verdad? Y no sucede. A mí me ha encantado como en estas experiencias que he tenido en los lugares que me invitan, en los talleres, por ejemplo, cuando aquí está una compañera, está, por ejemplo, Marije, le digo, Marije, mira, en la presentación del círculo estás y luego te marchas. Y yo sé que fue una cuestión potente, y dije así, Connie. Ahora en veces siempre dicen, no vamos a poder quedar. Así un ratito, y marchan. Y yo creo que eso, el dejarnos solas, el dejar que nosotras seamos, y luego lo que sea Ichi, el silencio de la compañera, es decir, que es un trabajo profundo el que nos toca hacer. Cuando por alguien decía, me encantaba, de deconstruirnos y de transformarnos, desde que nos va a doler, desde que a saber que hasta el último momento de nuestra vida vamos a estar haciendo nuestros aprendizajes, a mí me parece, y eso, que ellas, las compañeras, sean las que hablen y dejar de hablar por las otras. Eso va a ser un ejercicio muy, 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 no fácil, pero muy, muy válido. Así que continuamos en esto. Bueno, azken galdera. Nik lehen galdetu dut haustura, ala trantsizioa antolatu behar dugun. Nik eskatzen hauena da behar dugula, nire iritziz, Eusko Jaurlaritzak dauka atención a las alertas meteorológicas, horrelako zerbait, ez? Beharko genuke un servicio de atención de alertas feministas. Bai, o sea, nos están matando, nos están machacando, nos están negando derechos laborales, eta bar. O sea, alerta feminista permanente. Zelan artikulatu behar dugu, ze ondo dago pentsatze hau eta gure tresna, gure zilborra eta bar. Baina etxaia edo hor, monstrua ere gu gara, baina hor ere badago, oso bizirik dago,
eta gu bakarrik ez goaz. Intzidentzia politikoa zelan artikulatu behar dugun, baina egon behar da gabinete de krisis. Bai, osea, emakume bat hilda, 16 urte interna lan egin ostean eta ez gara enteratu. Jaurlaritzan atzera bota da, seguridade sozialean emakumeen kotizazioen zera. Hiltzen gaituzte, zaintza partekatuarekin, aurren erasoak, impunitate osoa, ondo dago pentsatzea, baina oki behar dugu gabinete de atención, ala zelan da premialdiz, emakumeenak o asterizko, solo que me sea, baina ezin dugu segitu horrela. Bai, nik usteot egon direla aleginek. Osea, bai mugimendu feministako zein, erremugimendu eta alor ezberdinetako feministak artikulatzeko, hori hor dau, jardunaldi feministetan bebai urten zan, azkenengo mai zentralean artikulazio hori biherdogula. Baina, egize da, egunerokotasunek bebai jentie itotzen da bela, ez da? Eta nik, proiektu hori hor dau, eta nik usteot egiteke dauela, eta benetako prestutasuna dauenien lortuko dogule. Bitartien, mugimendu feministatik aldogun moduen, mundu martxako protokoloagaz, edo beste borroka batzuk elkarlanien, alerta hori beste maila baten jorratuko dugu. Nik usteet askotan jokatze deula pixkaten, neria okerro da, no? Eta igual egoiek ez duela batzutan laguntzen hortan lanian, eta inberdeuna da, pues como hace la extrema derecha, lo mismo, pues aliarnos y hacer una agenda de mínimos, a quién le vamos a tocar las narices, eta danak horren kontra jun. Olako zerbait, bai egia da, eske baiek esperientzia bezala, eskubikoak izango jare bai anitzak, ez da? Digo jo, danak ez du berdin pentsatuko, baina gero baien lanak eta baien fokua oso argi daka, emakumeak, abortua, LGTBiak eta etorkinak. Orduan, guko lako zerbait inberko dugu. Prioridadena, edo agenda de mínimos, agenda de prioridades, eta horren aurrian lan hain, eta ez pentsatu neria lehenu ojun berdu edo gutxio, osea, nik uste dala un poco ego y agenda artikulada. Osea, nik uste hortikan jolastu berdeula, osea, azkenean hori bestela askotan esertzia eta hitzeitia kosta itez, ze pentsatze dugu guria dela onena, eta ez, osea, hemen batzutan hori isilduin berdeu, eta beste pertsona bat, osea, beste burruko batzui, eta hori, ez que nos están matando, osea, no hay más. Osea, ez da besteik, eta igual hori da prioridadia, eta hortik jo berdeu, hori alaba. Bai, guztizadoz, ez da, nik uste debate hauek oso ongi daude eta behar dugu, baina beti egon behar dugu errealitatearekin lotuta, bai? Eta erantzunak behar ditugu. Eta guztizadoz, ze gainera oso konkretuak daude eta ezin dugu, gu gaude hemen, bueltak ematen, ez dakiz zer, egon behar dugu leku guztietan, edo pertsona desberdinak egoten dira, ez da, baina baita ere nik uste hor lotura bat egon behar da, eta horretan bai, lehen igual aipatu duena, generosidad politika behar dugu, oza, denok ez, horror artikulazioa hori eskatzen du, orduan, ez da harik eta erraza, baina nik uste duzuk esaten duzun bezala, premia bat dago, gero eta errealitate gordinagoa dugu, eta bestela, zuk esaten duzuna, beste batzuk egingo dute, eta horren arriskua dago. Así que, eskerrik asko guztiz, ados, bai. A mí, Osune siempre tan concreta y nos ayuda a esta reflexión, porque mira, gabinete y las casas de las mujeres. Se puede imaginar que Malenechea ahorita tiene también este espacio de mujeres mayores que han trabajado, que han mandado sus ahorros y un día se quedan ni para poder pagar una habitación. Mujeres, nosotros conocemos mujeres durmiendo 3 meses en una camioneta que les prestaban, durmiendo de maneras, que no terminaríamos de creer. Entonces yo creo que tenemos que luchar porque estas casas de mujeres se multipliquen, hayan otras oportunidades hasta para poder pasar un domingo. Nosotros decíamos un domingo, una mujer que puedan llegar a tomar un cafecito y haya un calor.
hay mujeres que en las iglesias pasan porque tienen frío, no hay a dónde ir. Y yo siento que eso es desde las cosas más cercanas, sencillas, cotidianas, a las más complejas. Yo creo que hay que hacer todo eso y continuar eso, sospechando, ese famoso sospechómetro que nos hace cuestionarnos. Y, por ejemplo, ¿por qué estas mujeres internas mayores de 50, 60 años? Por la famosa culpa y ese amor romántico sacrificado, hasta dar hasta lo último. No es por casualidad de la muerte de esta mujer, de la otra, es que está pasando. Y eso hay que ponerle pensamiento, vida, cuerpo y accionar, ¿verdad? Que eso nos mueva a comprometernos de otras maneras y a exigir esos recursos, porque eso no se hace de magia, ¿verdad? Si no, no podemos seguir siendo la cenicienta de las cosas. Tiene que haber recursos económicos y voluntades políticas claras para hacer estas cosas realidad y vida. Bueno, eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Naia, eskerrik asko Koni, eskerrik asko Kristina. Bueno, hauxe izan da, interesgarria, eztabaida irekita segitzen du, eta bideak ere bai, ametsa, baina gauzatzen ari dena.